leo se malia mai lava sa fu lava tato malo falonia e te onga le minsta o tato fanga malo tato se tu ai lungo tato Polokalame ma na fa ta Alofa tu ai ma tu fa ta Alofa tu ai foi lava fionga le minsta o tato fanga malo lava fionga honorable au le malia to le o te Polataivao fosi fui mono Schmidt fa tai lava mo lo taimi o fa no mai lungo tato Polokalame ne ia fiafi malo lava soi fu manuia ma le langi e mai lava fionga ta Alofa Pulotu malo soi fu manuia la fionga le fongo tato Polokalame Patalo fatu fo ile mai moanga tato pa anga masani lungo tato televise fasala lau tu e fio le lalolangi Samoa matunu mamau e tafa fia o mal tato Polokalame masani asong fua malo soi fo manuia malo le langi mai telitonu sa manuia me umale ne yaso fai valo filima e maise le fa wo wino le tato Polokalame netura le fiafi talo fa lau fionga Talo foi la fionga ia ta fai patalo foi la vele Alofa malanga le o le tato tapau i langi fa malo tu la fionga i ulwa isa selenga matingo fia foi le il bayaso tu na yatu fa bel bayaso tu atu ya lenga ta foi le na ia fa pe foi la tato sufono le bayaso le tu na yatu maleso le ma wat ia pe sa ia foi la tele foi la foi pule le la fa longa ta la va i tonu o le tato bal me ai me foi la va ia portfolios a la fionga on ia e wa tulanga lava ia o a uma mato upu matala e whaile parliament. O le whaamsinonga lava o e Pulotu, o le te whanongolongo, e a mese fo le whaonga anga le tunu i manatu fo i malangona whaalia. Ia al ploketi ia o le rua se selenga, ia le ua malama le tunu le mafu anga na whaiai. Ia toa i fo i maleanga anga na whaiai. Male whanaunau ta inga, o le meta tau te o iai. Ia atau solo mua la wali ino atu tar sangati e te au ofisa. Hamole more la uli se i mauas mato wa vanoa e whai e upa se sele. E tasi ala so tele i fono e las foreili. Sa wale whai whablave se o ainga i sa vai ma mea le nu. Ia u foi mai oko. O la wali ia na wate tawana wa we whamule mole fia mo ia vanoa e whai ai ia la tolu se sele. Ngai au sau ia. Uio lea, ia lau tali malama ia i le whangasolonga. O le nganga lava ia, o le rua i se selenga, ina ia mautau mafa le tunu. Maua mea ano, maua mea lelei, ia maua mea whaasili. Ia lau watu le ina tari e lau sua Pulotu. O lau mai tau watu pe wa whaitio, wa taunga tā, tere le tau o le talo. Io e, inga na, e no watu le maali lie. A fai wala i titiri sa palai o talo ia ia tato nei. Wa tele le demand mai fafo i marketi i fafo. Sa matai le se fulu container le masina. O le usa vali le luas fulu. I le lusu 5 container le masina. So, the demand is out there and it's moving to increase our exports, which is a good way to earn money for the farmers. Ia nei puite. Ia, wasi silele o... Na mata po sa talo i le ta iona sutala. O te i le wale vao le valus fu. Ma le iwa sutala po sa talo. Ia lo si temi fore nei se i sere au fama la tau ia. E iai ia nai tangata ia la fionga ona po to tele la vaila to. O le ana fa pe mai fa mole Pulotu se e fesila tu lava i le tato minsta. Pay level 1. So I need level money level the demand is from outside. Ele ngate taro ia fa pe foi lava ia bananas ole mo to Queensland mo to out lava i bananas time nei so how fe tono ta tia iva nga ia ono ta sanga mai foi lava to telo na tato tangata from outside fa mo mole lava na tato me mata ole nganga moni ale na ole proketi mal Polokalame o lo se selenga Pulotu. O le awala lea e whaatupu tele nai le o atu le matanga aluenga. E unui leo whai whaatoanga e tuto i alafa. It goes line up malitari tonunga a lava mea ano, ma lava mea lelei mo Samoa nei. O le oval, e watu ma utau. Ale mea mua le tau ma whai i nei. Ia aua ne i fia a ai le tunu. O le meaningful umale na o le tatou wa se selenga le una i temi nei.
E leise si mea e whai de temiri nei. O le whautua ma le advice o le atunu. E toi o whai maumanga. It lines up ma Polokalame uma lea e roll out te mtanga alwang. U nga ile niu, u nga ile koko, nga ile talo, u nga ile ulu, u nga ile hufi, whatever. La fu e roll out tatua ma mea lofa i al mtanga alwang i tools. Urwa i se lenga o tools matupe. Ia le miliona. Ia lewa matua u nga i atuai in the full capacity. Le pisa o ai fo i wa wiri paelo loa le tunu. Wa tele iliafi, wa tele suo, wa tele piki. Wale la se si me toi alofia. Ia le tangata tu lau lava, le tangata paie. Fa pel tangata paie. O eleisa o me whenga luenga. Eleisa tupe. Eleisa soani. O a umalo tu malo. Wa avere with paelo, o sa paelo fou, o le faila fou, o le ping spa fou, o le samala fou. O mena, elo tina elo ngai o fao to ipa o fao pa waya. It has never happened before. So now we are considering, we are putting everything into the farmer's hand. Elo ngalua I lava me yon lin. So there's no excuse. There's no excuse. O le alu lava tangata I una ila na fato anga mana me ai pe o le nganga. Ia lava tau mafale tunu. Ma lava le me export ma o tau fa manu lua tua Samoa lo lala le tunu atoa ma le lalo langi atoa. I know le to te tangi mai lava I me uma. Ai o lo fa atu tumu fo ele mele le replacement o le tanga laisa I le mea ano. O lo fa atu tumu fo ele mele le replace o le whalau mata I le mea ano. So we're making our people turn back I tue tau ma mawhata ato me ai. Instead o le whaalangolango o le whalaua, o le masi, o le keke, whalau mata, ia o le kanga laisa. So it's a huge turn. O le te wha solo I tu langa o le wha moe ina ia maua tau mawha le tunu. Al wha siringa la, ia export lo. So, so la time frame le tau tilo elo fiunga for all of us outside o Samoa wha mona mole laba. Al wha fitauri lau tula I maltemi nei Pulotu. Wa matua I toa tele al tato manpower le wai na. You figure out 10,000 people outside of the country. Those were the manpower. O lea na whai umana ngā ruenga whaatau lea ma umanga ma me umai nei. Lea wo atu nei nā isa I ringa se leni le RSE I le teimini nei. O le movement leo tau mwhai irim tā ngā ruenga. O le mechanization hol whaanganga masini. And we are moving to that pauna le wala subsidize le mele tupu teimini nei. Or we bringing in other nationality o mailo e whaimo mangam whaime nei. O le te lele because we need people. We need the manpower to tole talo ma whaida lafo ma whaima mea na. At the moment, we are definitely short of labor. Le whato alwatu nei tato masini e tau oka nei tato bloketi miliona. And we have a lot of manpower needed. E te lele me te tauna se fulu afe se masiatunu o se fainu mele tele, and it's still growing. That's why alaina mafua na tau fai le policy fo le fe ngai nei ma le fionga le tinu. Se tau tau fio fiai tatou tangata. I le mela le nei o le so na ave. Na fe whapito ale me lea mo tangata ko I le ni maumanga e le whaifaiva ai no fonofo unemployed. Ia leo vai ua alu watu umama leo whaifato. Oi la whaia mene. So that's another biggest hurdle. O le fea ai te mire nei ma le malau whaifatoanga. Ai o le talala vai a Pulotu e leo ki a palemtanga alwenga I le whaingo isi initiative. Manisi au wala. Ina ia maua pea le tūlanga o le. O le mele uva e wa tauna va ai tato masini tō talo. O leo e excavators ma palau ma me palau wai ma whaile lafo ma mea. Al masini ia tau te toi fo ia ele tō tasi tata ma le oso. O la wo fa tu matanga alwenga o e va ai ma invent pola se sia wala men ko nga masingi fo nga sa wa fa pupu e ko ila. That's the only way.
Malo whaftaira pala wafionga. You're doing your utmost best. Whape mo tato whainga malo. Ia ora nau manino o saunoanga fo ilava maritali. Ale tato min staff. Man mole Samoa. Ta se atu I le wawara on o loa ma vainga whapena. E le mau atu lava ioe. Moni lava I saunoanga nisi fo ilava. O lawa fionga whape fo ilava nisi o whaipule tutono tato palmene. Le lava lo taumata lava I stoi fuanga tutono stato tunu. O fea tono ta te ieri tato price control board fa mole lava. Ua activating I ieri tato board pe le I o lava taimire na fa mole honorable. O te loa lau umana se tatou talia le saunoanga le tali le minista ia le atinu. Lango le sa la ngā le mota. And I'm pretty sure it's about time to bring that back again. Le sa tatou wo nei le mefo leo le supply and demand. It's no longer work at this stage. Tau tatou toi fo I whai le control board. Ona ua su e tupe ele to te leo le si awali. Ia ai mawhatia ele tunu. Ia ua oiro tūlanga na a si I mea olo mai whafo. Ia no can. A whai a si I le suau, si I le freight of va'a, si I le pensini, si I le ngosingo oloa. Ele se me mawhaina whai ele au whai oloa. And the price has to be paid by the consumer. Ia le la e tau te adwa ele te mire nei. But I'm sure that Tinu is considered to bring it back pretty soon. I hope so. I hope so. Very soon. Alai malo whaftaira wela wa fionga honorable. What I remember too, e sere tau o telefone na mau atu, tasi fo I lava o pule, manager, I tono le nupi wha, ofisa le nupi wha. Lea ua awe le whalpui fo I lava e mtanga luenga leo. Leo ona sa mau atu ilo no foanga. Ni whala au whasaina, substantial amount of cash. Do you support le mtau pule na whasoa matala no ye la fionga fo I lava ya honorable? Fata. Pinati whatatau fo I lava I testa al parlemene I aisa mawainga whapena. Whabe I matanga luenga ese ale tatu whainga malo. Do you support that? Do you think something it's down up to tilo to toa ia ale tatu whainga malo whamalmole honorable? O te loa ua te le tele influence o le mele ua sau le mtau pulea. Mai o te tonu e tau pena Whaini Awareness Program. O te whautuaina fo I le tūlanga mtanga luengo leo leo. E le te whengo fie le mtanga luengo leo leo. It's a huge job. Not only o le tau sue I nisi o tūlanga e ala I ngā oi ma me whapena. Ia le tau tekola tu fo I matūlanga o drugs ma illegal. Menei. And I'm very concerned, to be honest, Pulotu, for me, as a government leader, I'm very, very concerned. But te tau na matua whaide lei se si step up ili mta upuri nei. O na o lewa vai atu nei le caliber o le tangata ia afia. O mo tangata e whai mawhau. The people that are involved now are not stupid people. They are people that have brains. So what do you expect from people that qualified and have high expertise? I fear many. This is the dangerous part. Mai le te tau o na tu au no ina le tau punei e tau lava na wai se fufuanga mai o le ave foi la fotuanga le pare mia mal kapeneta. We have to shift the bar of many. We have to shift the bar of security of the cyber, not only cyber, but the way for border security to marinate. E le te tau tato whatamala. E le ni tangata whatawa'a ia wa matana mai te tonu I reida leo leo. O te matua maofa lava, o tangata wa wino lei, ma tangata e lava le tamau ainga. If you figure out people there, a fia maltemine, they are well-paid people. So, what else do you... Ola le sila sanga lea te manatu ai. Yeah. Na o babel tupe. But the risk and the dangerous is out there. So I believe as a government leader o te awai le fina ngalo le fionga I fai pule fo I asala pinati. E te tau na whaini mene o tūlanga le test. Drug test. Ma me lava
e matua te le afianga mai o te kai o telitonu o le me tauna fai a maua e pauna le awala e tatou te ilo ai o lo saunga le mule tunu who is taking this stuff Yes. who is eating stuff well the tau lava on Malaysia, you know, Samoa is a very tiny little island and I te vai tu lava me tu tupu mai it's we have a lot of percentage into risk my town for Fofoga. So you're in favor of that, which is great. Thank you so much, Honorable. What's the process? Ole fatinoina o testia matanga wenga umana malo. Pape maritato palmeni. Well, o te loa se itala noa mo mua e ave level photo al capeneta. And then from there, what tau lona fa solo. I'm pretty sure that the town I say platform, se formulation that the town of I my o te matuai au langolangoina pe fa pe faise me fa pe. But the town na tela noa le lei le capeneta i le meta town of it is a must at this stage. You expect the unexpected on this. You know, who's behind, who's around, who's facing you. I don't know. The only way to know it is to test. Yes. You know, man. Well, people who are to telephone tangata malo, they're wearing dark glasses, even in Parliament. So, Lord John, but while they say like to go to Parliament, when you're wearing dark glasses, people nalenai matalona masal salom, ilma malmal pa irtato tunulia mata. Why? Pelo peto tasia peto lua lai tono Parliament e where ia ta classes. I think tu anasi leota is one, and I can't remember which the other one. If I sal mele tu la fon tu mau Pulotu, it's not allowed. I remember from the last term. Na mai ele fa noi fa pito lava les fionga atu ono Fofoga. He has to wear dark glasses all the time. Yeah. You never saw tu without the dark glasses everywhere, whether outside or inside Parliament. He has that. I tele ilola po aise si tangata nei tewa mai tau mai po aise tangata o sau faito no le renal Parliament o wea na ada tulanga o dark glasses, but that o tulanga na o te ilola va tauna po se awala na te loi tangata o tango filme le dark glasses Pulotu. Lei malo fa tele vela o fiunga honorable to tele mar to tele al solitu la fono le e te so ela va irtato ufficio le temere ne e se vai o to tilo ilo o fiunga pe on tata noi foi lava telo masina taluai satellite e to tono e mo uma i lava fonga ele foi lava irtato to nulo o fiunga. Cyber security, border security, satellite security is a must for te lole fa solo ye fu fonga tanga luengo leo me se foi tato telecommunication what tauna tato tilo surveillance camera la u fa longotu la u fa tera no nice la vai o taulanga ia mal mea te tauna fai a le tangata la vai a malona siu manga. If you want security yourself you need to apply your cameras pipi uma mea na wa mea lava na tua ia e lo ai le mafuanga ma mea lo fa solo mai pauna la wala vabe ia pe e mana ia tato tele no i lungo tama tele e feo i lungo Skype moni lava nei lo le ia 24 hour surveillance security o lele na ele leva telefono ma to wall e força Australia no mai piki etua u ma le minister leo e na mato wolola e siaki mo o ngā sami voile i sera sa mo e fai ele security
Pare tahua tele. Mm. Tahua tele vai mai fo tulanga na walo ia peal surveillance masani na le ia le sakelite le vai ia tato va famota matato portas. Moni la. E loa le iai ia taimio mai te tonu vaa. Taimio SAI ma vaa la e le ni tato vaa e le whaatanga ina. Ai wo mai te tonu le tato portas. O le la i tato piuda te lere na le tato fishery department. O lo monitor daia tu langa va whangota. E lo le leia va whangota e le o lesi talaina le tato EZ. Ia vara na leo kolosi mai ia whairo e fufonga tato borders e mal tato escort. Alai malo faftai lava la ta se tu le si vainga ia lana tau ngalo ia tau ape o nai mata ui sa ta tala noi foi lava i niso ta Polokalame. Le soli tu la fono le mai le tofa ia le pule le na sainina ia le la tau miliona ta la ploketi. Le fa tali le pa where is that topic at la with your honorable ile component lava le o tangata soli tu la fono ale no fo lava ile tai fono o le committee ma saini il miliona ta la ploketi famole. Ia, o te lo lava o le whai unga u whai pare mene Pulotu. Whai unga tauna lo ia tangata uma. Mai ono tūlanga wo iai le lato sori ngā tū la fono u whai. Wal me sawa, sori tū la fono. Sori tū la fono or contempt of parliament, so sori tū la fono contempt of court. So there's no way. E te tawai o na tue sau whawhai, nisi tūlanga tofi o le malo. Pea whai o leu whasara wal pare mene where the highest decision is making. Ia, ale la tu mai I le matanga luenga o tinamta mai tai. O mana ia whai lau whai mai, o le lau whasit, pe toso au lau te tono o committee, o le steering committee. O te le iai le taimina o atu aile au sortu la fono ia e te saini la pepa. Pato leo ma wao ngā lau whesiri mai. O lea lau whesiri e po where whaavae lea, e whaavae ele mea lea ua talia ai le tei fono lea. Ai le talia le tei fono. Mana e lau whatupu manatu o lea lau te uloto o te whesiri Pulotu. E na mawera ta tari munumuru. Mana ia. Malo whaftai la pala o fionga. Ono le tangata o le whaipule lea le foi connecte I le foi tatum ta upulea o le Aggies. Pole tato whalitani malo lea. E moni lava peo le ma watu sa pai foi lava sa noanga foi lava nisi foi lava ala leo mala ata. A peo le fesile fia watu wha mole lava lava fionga ono lea lava ma watu sa noanga foi lava ala whaipule lea isi Polokalame. E leo ta ua sa o mai le mea tonu lava o le ownership o shares e tolu se full miliona ta la lea na ave la vea ia le whalitani malo lea. Pero la tau lava tai tonunga o tupe wa ave fua ele to e mau mai se tupe a sa la tau tau mawhai lava ave le 5 mua fa ai ta la pero the difference na fa pe to fo I mere tupe lana to tongi mai a o le vainga le fai le tato fainga malo wa ave le tolu se full miliona tala ele to fo I mai se tupe le tato tunu e mai lana e se to pa mai lava le vainga le because o le na fa tau shares tu sala we have 30% ownership ale tato whainga malo I le tato hotel lea. If it makes money, 70% will go to the Chinese owner and 30%, some of their profit will come to us as well. Sa olea mo fionga honorable. Ia, ole la tau wale na whawingana I le whaiunga le malo. A le whaiunga le malo, o se whaiunga ua matua tala whengai. Ina ia move forward aile ne investor na sap. Na saule investor inei, whaatau le whalitari malo le se lau 5 milion. E 5 le loan, na ole au le ia whai. Ai se lau miliona le cash na ave mo le ona le whalitari malo. I le vai ma mao la le whainga malo fau. O le ua sau le investor lea. Ua mana o lo e sau e liquidate le company, ato e fo. Ioe. Ono le tūlang, ua leise hope. E le aise feso soani ma se commitment na le malo sa mosa I mua. Ioe. A le ua matana unai. E le development bank. E mo ket sei o lor whaltai malo. How can you ever want to help a private investor to come invest in Samoa 150 million
And then you try to foreclose. As a tauna consider whaalua le lei ona afia company loro waia te tele. Alu watu le misela tapuni. Arui fo male whaingo le awala to tapuni to titi toru tau sango tapuni. O la va fela na whaile le kokoginga o le loan lenga whaile le wadi. All what Aggies want was a commitment. Was a commitment to make sure their investment in Samoa is safe. O le whai unga lai whai whataunga shea na whai. Alu le lumana e toe mana o le malo e toe whatau atu la to shares. Whatau. E taimi nei le leanga o le tau le na whatau e le malo shares. A o ina toe whatau mo le tunu. E te le wa le wa whai ngele improvement. Na calculate shares here i le malepe nei eki grace. Matua lo wa share len whatau e nei. Tala i le share. Ai te manatua oe o la o ta umail company o Aggies. O la to spent le si 5 miliona la tau la vai. Without any government money. E repair le hotel. A umane rana repair le hotel Pulotu. E triple pe fa 5 pe fa se furu le tau o le share le la i langa le wa improve. O te manatu vai tele le manatu e leto e mawal tu pel malo. The government share will be increased and earn profit. Oh no, le la increase. Le nganga na le na manatua. Ele I mana o le company I se sia me peto e mai se vanga tu per malo if so son. Le ai o le commitment. Ina ia make sure. E to se fel la to le pas for miliona le no mai. O le ato renovate o mai le hotel ni. Ia e muri ne. Na le na tawa na le mele o le foreclose. Ia ma faina to liquidate le company. E to whaatau e la tau ia na selling le hotel. Nei tangata. What kind of business deal is that? That's blackmail. O la Pela o vahenga la lia, I just need your confirmation from mole la bala ofionga honorable. Was there a separate syndicate of people of Faipule na tu le inga vahenga le ia la fa liquidate mai le tato for lava bank on of ta no filo la to fa tau mai for 20 million. Ola ia fa maunga Pulotu. Nice. There is evidence of people involved. Tam finger mele. Yo, and I just see the fear le affiliation o le pule ile Aggie Grace. You know very well. But this poor investor was running around to save himself and save his neck. Mai de mena tupu. O la me o ye pe ana fa pe o le liquidation in the fight. Samoa will be considered as one of the most baddest investors handling motato in Ile mo investor to fi sa nei. Nanga fa we lo fa pisinisi le anga tato tangata. Moni lam. O mana sel le hotel ile se lau 5 miliona. Ai to fa le awala to fa ta we se tau mo fi. Is that right? Ile moni lam. Ai pau mele na fa ile malo. Se fe le reputation mo le tunu. Ma mo se polo fiti le tunu pa fa pe to fa tau share. Ele finally increase share cost. And from now on, ile ngaulenga wene Aggies ato fa popole si 5 miliona leu pasia nei man commitment leu family malo. The share will increase the percentage of improvement. Ola la melna. Non wini eto fa tau watu ile il company share. Manaya malo la bron sai la ofionga fa malo tu la bela ofionga fa peri tato fanga malo mo la tu tilo mama foi lava mare la vea foi lava o le tato business ile non business ile Samoa wo leva foi lava na tau tu to no Samoa es el tau so soani mo me tato fanga malo o la ta se et va mo la ofionga ile tato stock exchange ono tala e fele le fo la ngata e lumo penga tfai langi fa pe foi lava to tele o tangata face to face manis foi lava fa matalanga mai mo tato email mo tato messenger fa mo lema watu fa peo la ofionga male fa le tua. Polo min stau tu pe lena malanga foi lava I China o Singapore e saini ni vaenga I fa tau se business stock exchange mo tato Samoa. Can you give us a clarity fa mole lava sau fa mani nonga lava
e feutonu ta'atia ia i le stock exchange business le ana tu tilo ia lava fionga po le min staff i lava tupe fa mole lava tena mal fa lo ano bo ia e mana mia fa mauningo ia me ua pisa o ai tangata o le kon kalati ua saini does everybody had any proof any proof bring it on e se me fa pena na tupu e se fol mena malanga i min staff tupe ia e se le o ngala langi sa ia uia o te le nei tala sala tua le ua alu fa solo fa pea Yo, ele ai ni fa maninga Pulotu. You bring it on. On katara no atiri le stock exchange. Stock exchange is one of the initiative o lena ta pena le manifesto ale fast. This is a new business. This is a new way of making new money for Samoa. Nice. It's a stock market, financial center. La tau te mai tupe fau le tu nu ma create tai pe mela ia nei a Hong Kong ma Singapore financial hub e fau la le mel tato tu nu le tan fal tato malo e fai ia tu langa o legal platform fai ai ia le foi mi milo mai le chapipi ia upu a mai lunga po amena saini po ai foi saini na me pisa mai e tato tera no manino le matela no le wala e fai ai le stock exchange ai ele simta upu fo e wana fai ai inga mata mirsanga o le creating o le menene ova marsulima tau sanga fatera no ova marsulima tau sanga fatera no le wala e fai ia ono tulanga lava e ia mana na o ai ele mana o ai au mano mai company e fola mai ile matanga luengo tupe. Porque pela sa mo e mo wai. O mo voina mai la to fa mo ngalanga o te iai ile committee or financial committee or budget o mana fei lo i mal committee. La fa tali aventa upu il mo cabinet. E le la loi fore lua se la un miliona ile tausanga. E mo ai sa mo el mele. Mana ia. This is a new money Pulotu. Nice. I wa tele le tala le alu tua. But they don't understand. O le ale me le tua i sa mo le te miri nei. Na o le tiu te lava ma le la fonga. E tau feula tu nei le tato export. But we need the new idea, the new investment, and the new money. So this is the new money. Wa uma mai no mai o lima le fa matalanga lo ia ta umal company le. E rei lalo le se lau miliona le tupe sa mo e mau le tausanga. Sa mo is going to handle it. Mana ia. E peo le nganga na, wa tele a tala ma le tele lau tau wha bevesi. Ia ma le atou tu lau lava fo tele lo pole le malama. Ia pole loto le anga. Me lava la na le tupu e nei ai o tele fure na mau tala a mai. Ai eise mena saini au mai. Au mai tatu tera no le a pole alna mena saini. O le fatari o umano mal company introduce la to ne. Ma company fo. O company e create mo lo tu malo. Se fulu mon tupu tausanga Pulotu. Lela te risia o ele isa sina lima se lau eka mo le faltari malo. Nice. How can you ever think about se me fa pea au se me waleva na fa mao tanga te mai faile me mo wai le lu se lau lima suafe. Alo tu malo i tausanga uma na foi na foi le mama tu ne foi na tu fal mato tu o ne pe fai ungo o kuso te mo foi le si lu se lau lima suafe i le tausanga le nei. Nice. O fe ala le mele ta te tala no ia. Fa mo ia fa mao ni le a le vava o mal fe la wa i solo tala sala tua. Mai to fa mo bring your facts, bring your evidence. Ta tu tala no le pe ai se si mana o e fa tulanga len fa manino le e pe tulanga na Pulotu
Manaya le manino le mta upule la wafionga le wasa no sa la wafionga ma fa manino ngane ia ele to ye se fasili le fu mo wa tu fa fi ina fu la fi nga lo to telo na ta wo ma pa anga ma to telo tanga tele lunga ta Polokalame te mire so time frame how long does it take to set up such a business like stock exchange fa mo la wafionga no my company na le si talo company le 2010 you see Pulotu from 2010 to 2023 na issue ai lava like senel company nei Samoa al tau sangal nei wale ma faina issue lai sene ono leta fa mamalama tau pato lewa di liu le malo e fa tino lor fa tu win o le AUVA'A fa tu la fono e fa ye e le la ye te mini le fa solo le mena ai o se tangata le ai se to fa na te loto elea mana tau fiofi me manui ele tunu la wai lima umo o le minista tupe ia maisi minista o kabineta fa mau alo ia o le la mo modi kabineta ele la loifo o le 2 miliona ile tausanga le tupe sa mo mo ese ai matangata fainga luenga o rents taxations mo fa pena o le tali la na o le mele e tau fa malama matu nei langa wa ese atoa le ala fu manino e manui ai le tunu le mele awa ese atoa le mele mi milo ye ono le portiki ele lea le tau fa le ngal tau pu ina au nei tupu ono le afianga onisi pe fa pe fo le ta afia malo fa tai la vela fionga ono por malo la pero sai ese ta u fa maninonga ia malama manofo malama mai sta to tunu ele to ye ni fasili fa vale tu lo lava sa mo mala fionga ono por e mai lungo tato Polokalame manisi foi lavo ala leo o lo o ifafo o Samoa e ma fai no se tu lava fa mole mo sa fa matalanga again fa tau ile tu pulanga le ya tu au fa mole lava le lava lo to tele le ainga sa bala au mai foi lava tato Polokalame le foi lava mata mai e tato Polokalame te mene ona leo mau atu ye nisi foi lava evidence wa ave taso Polokalame mai Sydney Australia i le matanga luenga leo o fa pe o suafa o minsta ale tato fainga malo. Do you know something that we don't know fa mole la fionga honorable? Ya, ele mama ya unta upulea Pulotu. O le memo mua o le maliu o le alo le tunu. And it takes us too long to find out and why it's taken too long. O lona lua o le ta welo ngoa I. Yes. Na te sida mai ele o malo lotu le epa le fisiri mai e ta o te tautala sao. Moni. Ina ta upu nei. Ioi. O se matuatua inga mata ngā vole nā tua inga e whai mene. O lala upu e whai atu. O lala utala e whai atu le maliu o le nei alo le tunu. O lona wha. O lo wa inga le leile tama. O lo wa inga sa wha sa valu. I whale la tai. Yeah. O te le manofo la, I will do my best. I lo ma los. So sani so engol tangata le na tupu le wha vela belea. Ma le fa tau tala tu le fa pe Pulotu. Le anga ua a matana toso atu fua u te tonu. Ma fai upu mai e fai so o mai e te tai o le cha pipi e te au. O te tau tala sa o ma la fai fa atari. Awal tu silima. Ina nei meane wai wane le tato tu singa lima le fai ia. E ma fai atu ina le la au bito na i tesi o to. Le o mana tu wa e le fionga ya va ele sa minista lango lango e tia. A le fo to ia to lupi. E le fo lau tu wa i mai e tia. O lau te talo. A fa Fofoga mai le mtanga luenga o leo. La foti o to a o fa type komsina. To open the case. It's not close. Pulotu e maua. Ele ai se me lilo lalo le mata o le lale nei e maua. It's only a matter of time
Mai maua. Mai e iai le taimi e matua a mai e lunga le mta upule nei. Mai maua. Whaari le mi o tonu. Mai lau te talo na o whaafonga mai le fionga le rikom sina. O te tali tonu somewhere along. Ai o iai tangata e tau fio fier whaataunu wino le mi o tonu. Ai o te tali tonu Pulotu. Se me lilo le sila whanga le tua mai e le taimi. Time will come. This will brought into justice and light. Langa lela matana tusi solo le lima. Wa matua fa solo a toa i al tau tu wa ila to. Alai no funo fure le al tangata na so alta matiti. So let's wait and see. Let's wait and see. Dasi le sila Fofoga le tu le se mea e lilo lalo le mata le la. Ma le ai se po e le au. Time will come. Aula te talo na ia aua i musu wā le matanga luenga o leo e whaile mi o tonu. Aua i musu wā e whaawau le su engol mene ia whaawau pea i le awala siri na talawhenga e maua ai avela wha malole tanga luenga ono lai whailava sai di ringa e o mai leso. E ia vaenga lea na mau atu and it's pretty disturbing. Lau fionga honorable. Se tasi o Polokalame whapea wa avela tō evidence i le ofisa o leo i Samoa. And apparently, o suafa nei o ni minsta e tō lua a le tato whaingamaro. That's pretty, that's big news. O popole fo le tō tele o nai tato tangata, mo le tato tunu. Are you able to elaborate on that? Are you able to give us some sort of nisi lavo vaenga o whatutau nei tua inga le ua mai e tasi Polokalame wa ave o i le matanga luenga leo whapeo suafa o nai tato minsta who were involved i le mele whaalawe le sa ave le Alofa whafu se i o le nei tamali i o le tato. Awa tangata ia o te iloa Pulotu langa lawa ta ualo ia whai pe lunga o penga o whamtalanga. Ea, o tosu suru les taimi. Ea, sau ia te lupe les taimi, o au les taimi. Ia masi e fiongal min leri min stalang lango ia ba ele leu maliu. O ingoa na o lo fele lei nei lungo o vate tea. A to tonua ai o mtanga luenga, ia te le maua la po ai ia. Po ai ni tangata na ua o iere susu e ngā leo ai. O le alu ai le au tau whaleanga, ma le au whai puna, ia. O mātou ia tau tō. Ioe. Ia o tau mau ia tu lalo le fionga a tō suru, ai pe o ma uam tō lupe lea. Lama o le whesiri atu le pa ia tau I vai aso. Mani lama. Yeah. Well, let me want to pay every Wednesday, every Sunday. Ai malo la baron sa ila fionga honorable yo le mani le wa manino mai o le tau o le battle facility fo le nale mai se fa manino nga matu sa mai la fionga le la wa manino le fo tele tonu fo la to tele ma to tele ona tato tangata I sa mo fa pe fo la ia to tele la to lo nofo ia tunu mama e to umi la ta mi la wa fionga te yo ona set le wa sa no va ngalia thank you le wa manino fo la I le forensic audit investigation o lea tele lava ia na miliona ia not accountable for, but wa nga solo tato nga luenga le whamole honorable? Ia, ma na ia pe atu se tali le minista tupela na tali parlemene. Awal mele te iloa ua umana fili ia audit se tō lua. Nice. As far as I see. And as far as I heard, ia se tali le minista tupe. I le tere o le mautua inga le when whaasao ana le la leisi. Tua inga ana le la. Ia. Moni lama. E pe tau le si I tele le minista o miliona. Ia. Tau le si I tele foi le minista tupe. Ia le na whaasao ana le la. Me voi leo le. Wha mai sa o momota tau le tasi piriona. A le na whaasao ana le la. Yes. Ia se talo le tupe ina fai pe teso o mawhauwhaunga pe ato e tūle mai. A ele se tala alo I o le tupe a Samoa. A le whato atupu.
O le whakawha maoni le mele utupu. Ia, ma le mautele ale mai na sa tula e folta mai tai pale mia last Friday. Ma whapei, a mai wha maoninga. O le stock exchange le utau sauno mai ua saini. Ia na full stop, about turn full stop, umai lo. Lelei malo whaftai la wala whionga moni la wala saunoanga. I le saunoanga foi le malala unga le tātou pāle mia whatatau me tā upu ia sa afia foi lava i ala whionga manisi foi lava min star. Le wa ile taimi le wa stemi lumo la whatala noina foi lava i ama tā upu le na. Do you think e te tauna iei se tātou cabinet reshuffle pe a mai a foi lava i le mata upu lea i stemi o luma whamal mole? Would that be the answer? A lot of people don't think so, but... O vai atu o tai o le tua ngai na o tala noa le reshuffle. Ia. A o lea le tala noa ina le mata upu o lea ua anga ima ia tea o mga le sunga ia te lupe. Ia. Wata musu lava Pulotu. Anga tu la fono tu mau. E le mawhai na whai se whelafula fo inga. I le mata upu se iwa na ngā ua tatala e le pārmene. Morning. O lea lao le atatala. O peo no tu la i le aso lea. E lua i tu o le tupe Pulotu. O te le whatau matatau le sauno anga le taitai o le malo. Ia po tu lango leu forsi e le mota. E le ai. Ai tau foi na watu la side of the story. Morning lava. Na manino lea o le tunu. I le mele tupu. O na malama leo le tunu. Ia, ma le mea fo isa tupu le fionga i le Minister of Sotainga. A le mele ua matana langa mai le tūro e whamai. Whama vai? Reshuffle. Pulotu mal whafonga Samoa. Ia, o lela a oso le taunu unga e le i amatala whai upu mua. Morning lava. Whai upu lona lua, e whamatala lenta upu. E pisa o mai le awali ia na vava o mai e tau e whama vai. A le awali i pito i sili ia na whai kon kalatu malo. Morning lava. Awali ia to lua le na vava o. O so mai le siri ia. O ia. E lungalo na inoira na pisinisi le na whai il malai va le kon kalatu le malo. Oh my goodness. He was an associate minister of government. His name is on the director of Melia. And a shareholder le mele le na fai nei le la lata al tolu sur miliona le kon kalate o tupe le malo. Le sheri le na vanga mai al sui o fare la time sa matau. Wa lau me taun fa ma vai. Ia lai lalo longa ngole audit le tau fai ne to forensic audit. Ilo na taimi au fai ngalunga le APC wa mo mai na fai langa campaign i mea le APC na wha mōri o mai whare la tai. Ia, au wala le tala noa. E se mea. E se mea to mele ia le ta ungolo soafa. It's a private company. Au le mele tau whai mai o lua e tō lua. It's government money that you've been involved. E le lau sau no nei le tai o le tua ngai i le tūlanga le reshuffle. Io lala na au i le kapeneta o le fionga le tamai tei pale mia mar kapeneta e whai tu langa le. He has no business at all to say and to do a reshuffle for cabinet. Reshuffle for what? Ia e male upure whai mai wha vai. E le io o le awari i le mea no o i le o onol mo le wha vai. You know, the way mal falu maina, mal sawa ina, mal taulenga ina, mal ula saya. But I managed to survive and come back. Come back very strong. Ala wali ia uni tofo ses. Why they say should when find from my vai. They can't. Because they have no cuts. Any men man find for you me. Ala also mai le fa also mai mi milo mai. Mai la fai se reshuffle. Pulotu mar fa fonga le tunu. O le sunga te o le tuanga, he was sick.
Wala wala fo inga le lua fe suono tau lua fe lusfu. Ile to fi filia there install cabinet, but he was a deputy prime minister. Moni lang. Wala la tatu tale na. Mena tupu ya te oe. Men tupu ya te oe na tuli oe e diri tu e vea oe ma install cabinet. A me umayentu tupu ya te no fa ma vai I lunga o lo wale fi naula Newton. And I come back. Yes. Morning. Ai era si o to lava se mel mana. En saule fai melen o fai. Ai au le tau fai mai fua e mai fa ma vai. Ma lau upuia. O le upu tonu wala na no fai atu. O e tau ma fai le upu nal tau taita. Wa uma sori ngā tu la fono. O mana soli tu la fono contempt of parliament. O mana soli tu la fono contempt of court. O le upu tonu wala na to te o e fai tau taita. E whawera, e se sim whaina whai e pra ai umai atu lepa. Moni lam. O le lala whai mai nei e tia o te wha ma vai I se mele I whai alau tani. O e whai tō tai tai. Wa o mana sori tu la whono tu ngāle mā lo Samoa. Can you do that? Can you say that? Ua nāle fua sau fua tau tala mai fua I le mea. E le mi whaina na whai. E la te ua lau mai fua. Aua le va ai ai ma fau le leipe me faina e faia le mena na a faila al tulanga na to toa e no la ia ola ia fai pet ma sia tina na faia tua wo faia inga mamatanga e fina vale mai e la vai o me temini la mele tu na le vesi o le tu no mele tau fa to atu e fai mai la vale fina vale a le wa tana fa sa sanga mai fo I mata upu e te tau na fa mamla time will come alo vo le fiona fo ftala I langa le o tapu mai le tau e le fain tau tele ngia umi a le u faia ono le wa la langa mal temini nei fa mamla manga na o te manatu fai a wo fai mai e te ai o fai tau tai tai la wa umatu la fono tu ngale malo na sod male mau upu mata ngale la fo mai e te o mal fai ngame malo temini nei male fiona te mai tai parmi Pese fa mamla manga na tau pule Pulotu ina manino o mai Samoa. Mana ia, leo am toi manino lava ia le tamata pule mo mole toi lava fa tai tele la fionga honorable o se mana fo se tala fie fa ni fo ta fa ta no ngare ni fia fi ini vainga fo la vole fa nga solo le tato bloquete el miliona tala a le tuta tu malo nga ngai fo monga numero tolu to tele lava ia ainga fo lava matinga nga ngai fo monga numero tolu le lunga ta Polokalame fa mal mole lava tele mal fa lo honorable. Ia paua leo le memorial fa aftai tapo inga li tu malo lo manuia me umal tau fai o tatou nu mali tu malo e le se bloketi tau ngofia nei bloketi al bloketi wa fina ngalo ele malo e mai le 5 miliona mo tatou tatou tu malo tatou nu ma tatou ainga o ana fea ea na tula ia se fai ngā malo talu na tatou feola o whape mai la uli mananganga I fo maunga numere tolu le tau 5 miliona lea o mai la ia e fai ia tina a whena fua tuai a fua le manifesto al fatu tua I le tua sa mo otasi o te leilo la po la le si meilu ngatu me ua vaaia ma me ufatino e paua leo la u teritonunga ma la u nganga Pulotu e fiu tau whaaleanga ua sele ranga tonu ma le fa mai tau o fatu fo ele minstau milion ia sila ia utama ia na e whatanga nei lawa matana toe fai me o le whakat ala wa va kufoi ala fo koe munga mai fo ia ui o lea lo tu malo pele ia lava mal te talo lava mele on sai o lo fa solo pele tato ngalwenga ile me te tau na iai o le whaalongolongo pea I tala fai ma upu whaaluma whaavai loto tau te leo o ai se mele lei tari tonu tatou o leo o whai atu whai ngā malo 5 miliona I le nei 5 tausanga mo tatou e tina e tu malo
mai mo le toile ngang fa te telefoi tapo inga mai mo lo to talo mai e va toi foi fa malo si tu malo o mai lima su tasi o Samoa o le ala fu ala va le tasi tato ai le manuo tato sauni sapo manuia ma le masa salo a wa le masa salo Pulotu tu lo lava sa malu i vai lima e a tato teritonu e mau fa pe Pulotu e le ma faina alu se me lalo wanga le mapo moni lama talo le tunu ia lo fangia Samoa mau mai perto vai mau mal tapo inga o lo faso solo pea fu fanga lo mau tato malo ele fu se feva no ma se mau i fu taimi pa to ai ono le system forward left tato wifi tele tonu e o le tonu unga le lei e matu le no fo inga le nei wa ala langa Samoa e swinga e ina o tato tonu ya lo fatu Pulotu nei fiafi fa tai mo tapo lame aftai fo ile mauolo wava noa fa marmala matuai fo ila fa fonga umar tato watunu pa anga masani ele tato televisi fa sala lau ya alofangie le tuai mo fo inisita va no fa pene ale la sa yo le so fo tatal no hala fa betai di Pulotu o umana ST Apollo yesa fa la vera Velta network esa den foi tatal no ya la fai talo foi ia au ne to ia sia nga fa sala de ai man ni tele le fia fi Pulotu lo fatu la upianga ma tato servizio fa sala la ma se foi faltua ma no falo ma ia man ni tele fa sa nga Samoa il nei tu la le fia fi fa so foi mi manuia fa tai la vo fio ai ma la mia uma o le pela portala le mo to tele foi la vanai tato tanga te lungo ta proclaiming timer nei you are our hero e moni lava ia le to tele na tato tanga te malato fa matalanga le o mai lungo ta Polokalame fa tai lava mo lo taimi fa manuia le to la vo fionga ma faltua ma no fo alo ia maua te talo atu ia maua foi lava malosi ma soi fu malolo ina la vo fionga wa lava nga luenga mata ngo fia ma tautua na tato tangata ai tape lo ile vai so fo lo tele atu Pulotu ma tato Polokalame la vo fionga honorable stay healthy stay happy and so so fu mai manuia lo fa tele atu honorable